Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fih dan l-Emkast. Inselmilkom eżis telespettaturi nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Int min int. It-tema tal-lum ser tkun il-kant min jaf kemm hawn minnkom li tħobbu segwu diversi programmi televiżivi li għandhom x'jaqsmu mal-kant bħal ngħidu aħna X Factor, American Idol jew nkella saħansitra anke l-Eurovision. Però dawk li tħobbu tkantaw, forsi mhux b'mod professjonali, żgur li tkantaw x'imkien ieħor, bħal ngħidu aħna fuq il-post tax-xogħol jew waqt l-eżerċizzju, saħansitra anke waqt li tkunu din tinħasslu Fatt interessanti huwa li meta tkunu din tkantaw, il-vuċi tagħna twassal sa 75 mil fis-siegħa. Interessanti ħafna u ġvera. Però illum laħan kanta jiena u laqas ħadkantaw intom it-telespettaturi, ser inħallu fidejn il-protagonisti tal-ewwel sfida tagħna. Ħammorru naraw flimkien sa jiġri. ħanaraw x'ġej. Għara xinu ġej. Xiraq ma nafx naqra issa. Din ħatkun sfida bejn 3 personalitajiet li ħatkun pjuttost differenti. Ħajkolkom tkantaw frażijiet minn kanzunetti differenti. Minn lirika provduta ma' persuni differenti li tsibu ġewwa l-belt. Ejsa ħej. Dan kollu mingħajr ma tisimgħu l-kanzunetta dak il-ħin. Sta tridu tippruvaw tagħmluha tinara kemm jista' jkun. Din l-isfida żeldu 10 minuti u min jinexxielu jagħmel l-iktar frażijiet jirbaħ. Il-kanzunetta ħajkunu daw. Happy Hotel. Jħan nispinhom mi-vlog. Ftit minnhom nafhom, ftit minnhom ma nafhomx. Urid insib in-nies jiġifieri. Oh no. Nim, ħafna drabi nkun naf jiena pereżempju kelma waħda. U mbagħad na nifinta klim jien. Imma ħelwin, hawn songs ħelwin. U hija sa naraw, fingers crossed. Oh no. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find us here. Hamsalaw ladies here, thank you so much. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be more wearing a sword and shield, missionaries in a foreign land. For some reason, I can't explain. Once you've done, it was never an honest word. That was when I ruled the world. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. That's my life. That's now or never. One night with you. I'm a lame. Okay, that's now or never. It's my Live when I'm alive. It's my life. Mela, I'm a Barbie girl in the Barbie world, like a plastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Thank you. I'm a Barbie girl
in the Barbie world. Life in plastic is fantastic. Plastic, it's fantastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. You can brush my hair. You can brush my hair. Undress me everywhere, xaru kaza. Imagination. This is your creation. Imagination. Imagination. Life is your creation. Life is your creation. Come on, Barbie. Come on, Barbie. Let's go party. Let's go party. Come on, Barbie. Let's go Barbie. Xaru kaza. Oh, I said, young man, when you're short and you're down, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay in the YMCA. Thank you. It's fun to stay in the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out all the boys. It's fun to stay in the YMCA. Tonight we are young, so let's have the world on fire. Tonight we are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Thank you. Only know you need her when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Thank you. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. 1, 2, 3, 4. Tonight. Intonata. We are young. So let's set the world on fire. Biċa zaħira. We can burn brighter Than the sun. Tonight we are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Kemm intonata, ġibħam salaw. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Min jaf kemm kantajtu għal-protagonisti tagħna u żveru, se jinsabu hawnhekk miegħi fl-istudio. Nilqa' miegħi lil Sara Camilleri, Mandy Grimo u anke lil Leontin. Grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Grazzi lilkom. L-ewwel net l-esperjenza tagħkom tkantaw fil-Belt Valletta, kif kienet? Tajba kienet, jien għalija, ngħid għalija. Kienet ix-xita, ftakar. Allura bdejt ninkwieta. First li kellna l-ħin bdejt ninkwieta li mhux nlaħaq insib in-nies. Insomma, mhux ħażin tajjeb mort. Meta titmur fuq in-nies jibdew jibżaw. Kienet faċli però li ssib in-nies u jaċċettaw li anke quddiem kamera għax nafu ħafna li l-Maltin jistħu quddiem il-kamera. Vox ukoll dik l-iktar ħaġa diffiċli għax in-nies jibżaw minna l-kamera ma tantx iħobbuha, ma insomma. Issa kulħadd les biex jiparlaw jgħid l-għandu li għajt, imma mhux quddiem in-nies l-oħra. Le mhux quddiem il-kamera, le. Le, le, testing. Differenti minħabba li kantanta. Allura bla matriz. Waħda, le. Dik l-ikbar biżaw. Ara, aħna ma konniex nafu x'ħanamlu sewwa, surpriż. Għajdu daċċaj kif bdiet l-istorja. Alright, tajjeb, songs għalija kif qed tajjeb. Għandi vantaġġ, suppost. Imma fil-verità songs li kien hemm għalkemm kien hemm li joġbuni u hekk, imma anke dawk li joġbuni tajt inti kif tibda. Jien beda jġrilu wkoll. Il-verità ma nafx jekk jafuwix, dew isemmawhom naftit qabel, ma xorta bdejt ninsa kif jibdew ċertu songs. Moderni ħafna Anke l-antiki mhux kien hemm. Jien kollha konna nafu, ma dak il-ħin tiblenkja. Tiblenkja ftit. Imma xorta vera, siba diffiċli kif qalet Mandy biex dak li jkun jaqaf no jistħi jew xi ħadd Jiena kollha bdew jaħarbu. Jiena sib problema. Ma problema x'kien hemm il-kamera jew nkella forsi jridu jkantaw. Għax forsi dak li Kif raw il-kamera l-iktar? Sorry? Kif raw il-kamera Kif raw il-kamera? Toqgħod tikkonvinċihom fin. Kienet diffiċli u kellek il-ħin,
tittaġġel, m'għandniex ċans. Rida mal-ħin. Taħsbu li l-kanzunetti però kienu adattati, kienu jafuhom in-nies u wara kollox Le mhux kollha, kien hemm Jiena provajt, pereżempju, kellna happy ma ntix xi anzjana. Anke jimdejt prova. Tagħmilha, provajt. Imma mbagħad Issa fil-verità ma jfisser xejn għax forsi din l-anzjana kienet tħobb issegwi u viċa versa, imma provajt. Ma nafx. Sara, inti għatli li kellek xi esperjenza ma' xi raġel. Tistema naqra di. L-esperjenza tal-kant ma' raġel li kien ġol belt Għala kif titkellem. U l-esperjenza tagħkom kif kienet? Kien hemm forsi xi li baqa' f'moħħkom għax vera kienet taddaħ dik is-sitwazzjoni u nkella xi ħadd li forsi marit b'xejn li kompli magħkom. Turisti niftakar kelli xi raġel u mara turisti. Din interessanti, naħseb it-turisti iktar ikomplu magħkom. Ejja kien aktar isom willing somehow. Maltin naħseb iktar għadhom jibżgħu mill-kamera. X'inhi raġuni? Jiena personali naffexxina ruħi meta nara l-Italjani pereżempju Vox Pop, kulħadd joħod l-oksien. Ħanajlek kien anke fl-iskola però nara, ma nafx sera aktar. It-tfal Maltin isibuha diffiċli biex jitkellmu għax naħseb sfortunatament ma tantx intuhom l-opportunità li jitkellmu matul il-ġurnata tal-isku mhux għax ma jparlawx. Għandhom kif għandhom jiparlaw ta' vera. U jista' jkun ukoll, jista' jkun. Allura jsibu naħseb diffiċli biex jitkellem jew jagħmel xi ħaġa quddiem il-pubbliku mingħajr mistħija. Ġejja ġifieri minn ta' pjuttost. Ejwa, qed tinbidel ta' sitwazzjoni ġifieri bil-mod. Għalhekk id-drama importanti ħafna fl-iskejjel għax tgħinek ħafna biex iżid konfidenza. Mendi, ma tantx kellimt inti għajli daqsxejn dwar l-esperjenza tiegħek. Le, niftakar l-iktar diska li niftakar, I'm a Barbie girl in a Naħseb mhijiex tas-soltu li għalik tmur tkanta, ġol bel-balletta. Le, ma nħu pjaċir. Mela. Ma xi ħaġa bħal din ikolla jiena xi nħu pjaċir. Pereżempju jiena waqt l-Eurovision nagħmel is-sing-alongs u daw ġifieri nħu pjaċir. U titkellem man-nies u tiltaqa' man-nies, jiena l-iktar ħaġa li nħu pjaċir nagħmel. Isma' kantaw li biċċejja kollha flimkien. Mela għabdu Barbie Girl. Barbie Girl kollha flimkien. Tinkanta mi u għal iktar ħawatni. Ma jpurtax, ara, li għontin ħad id-deriġina tajjeb. Id-deriġi. Kien hemm songs minnhom dejt nukis xaqasna b'xan għamlu. Jew kellha sibu kanzunetta bejnietkom tajjeb. Issa sew. Ejja importanti li ndaħlu l-telespettaturi tagħna fiha. Ħaj kantaw ma naw mal-koll. Kif tibda? Baskom da xej fuq sari waħda. California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Ara, jiena minn hawnhekk ħanibatkom għal-moment qasir ta' reklami tajjeb, ħadkom kanta magħhom però bqgħu magħna. Every time of year you'll find us here. Intom superstizzjużi, ġili għaddejtu minn taħt xi sellun. Il-kultura Maltija hija superstizzjuża ħafna bħal ngħidu aħna il-luzzu Malti għandu żewġ għajn fuq kull naħa sabiex ibiet mill-għajn ħażina lis-sajjieda u jkunu jistgħu jaqbdu ħafna aktar ħut. Però dan ukoll jiġri fit-teatru. Hemm ħafna superstizzjonijiet bħal pereżempju ma tistax ittella mera fuq il-palk għaliex inkella jsejġilek xi ħaġa ħażina. Dan u aktar sa naraw issa fil-feature li jmiss fejn ser immorru fit-Teatru Manuel u ħanaraw ukoll is-superstizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-teatru bqgħu hemmhekk. Wieħed mill-ewwel postijiet li ġie f'moħħna meta nsemmu l-kultura u l-arti huwa t-Teatru Manuel. U bir-raġun. Għaliex dan il-ġoel teatrali huwa msemmi mal-aktar 15-il teatru spettakolari tad-dinja. Il-ġmiel ta' dan il-post mhuwiex l-unika aspett prominenti. L-udjenza kif ukoll l-atturi u l-mużiċisti minn dejjem kienu jinġibdu lejn dan it-teatru minħabba l-akustika tajba li għandu. U hekk kif l-akustika u elementi tekniċi oħra jattiraw l-artisti biex jaħdmu f'dan it-teatru, hemm fatturi oħra li joħolqu diskussjoni bejnietom. Uħud mill-atturi jemmnu f'superstizzjonijiet li huma marbutin mad-dinja tat-teatru.
Pereżempju, wieħed mix-xogħlijiet teatrali tal-kittieb famuż William Shakespeare huwa meqjus bħala kelma li ma tingħadx ġo teatru. L-unika eċċezzjoni hija meta l-kelma Macbeth tkun fl-iskript stess. Ir-raġuni wara din is-superstizzjoni hija li d-dram Macbeth għandu ħafna xeni fejn l-atturi jridu jiddwellaw. Minħabba dan kien hemm bosta okkażjonijiet meta l-atturi weġġew biex wabel u ġieli anke mietu fuq il-palk. Hekk in-nies baqgħu jassoċjaw dan id-dram max-xorti ħażina. Superstizzjoni oħra hija marbuta mal-kulur vjola. Jingħad li jekk intlibes dan il-kulur fit-teatru jista' jġib ix-xorti ħażina. Hemm min jgħid li din is-superstizzjoni tmur lura għaż-żmien meta l-Knisja kienet tipprojbixxi t-teatru fi żmien tar-Randan minħabba li kien meqjus sors ta' divertiment. Peress li l-qassisin jilbsu l-vjola fi żmien ir-Randan, dawn iż-żewġ fatti tħaltu flimkien u l-vjola ma baqax jintlibes fit-teatru. Dawn l-istejjer jingħadu kontinwament fid-dinja tat-teatru u minn banda jafu joħolqu ċertu faxxinu u kurżità. Iżda dejjem huwa fidejn kull individwu li jażel jekk hemm minnhomx jew le. Li nafu żgur huwa li l-valur tat-teatru Manwel huwa kbir għall-kultura Maltija, kemm bil-preżenza majestuża tiegħu kif ukoll bil-kontenut teatrali li jittellaġġu fih. Imma hekk xorta għandkom xi dubju, ma tagħmlux ħażin jekk terfgħu il-ħwejjeġ vjola għal okkażjoni oħra. Mela, tkellimna dwar il-kant u anke dwar is-superstizzjonijiet. Insomma, forsi daw kollha li jkantaw, jirreċtaw u anke jippreżentaw iridu jqogħdu ftit attenti minħabba l-bloopers. U waħda mill-iktar bloopers famużi madwar id-dinja kollha hija dik tal-kantant Walter Midgley, fejn huwa jkanta bela il-mustaċċi tiegħu stess li ovvjament kienu folot. Ikolli ngħid tella xi mera miegħu dan fuq il-palk. Imma insomma, ħammorru għal ftit riklami bqgħu magħna. Aktar kmieni rajna lil Leontin Sara u anke lil Mendi allegraw il-ħafna nies li kien hemm ġewwa l-Belt Valletta permezz tal-kant. Però il-kant jista' jkollu wkoll għan nobli ħafna, bħalma għamlu wara kollox il-Group Voices. Ħammurru ħnaraw dan il-feature flimkien. Jiena jismni Rachel Fabri, għandi 28 sena, jiena kantanta u għallima. Jiena Antonello Gauci, chairman tal-Voices Foundation. Jiena Adrian Mamu, wieħed mill-fundaturi ta' Voices u nieħu ħsieb il-produzzjoni, dak il-lat ġifieri li għandu jikkonċerna il-palk u l-affarijiet tekniċi ta' Voices. Il-Voices Foundation hija fundazzjoni illi taqqat il-fuq minn 300 volontier illi flimkien iwasslu kunċert ta' diski popolari bilan illi nġabru flus għal karità. Iva, kollox volontarjament, imma għas ngħid li sakrifiċċju għax kulħadd jieħu gost jintaqa' ma' xulxin. Voices ġi kreat fl-1991 b'57 korist. Illum dak il-numru kiber għal il-fuq minn 200 korist fuq l-stage. Voices beda bħala idea sempliċi ħafna, kien kunċert wieħed illi sar fuq żewġ tiljieli fil-Kulleġġ San Luigi. Lan dakinhar kien ovvjament illi jittella dan il-kunċert biex min jiġi għal dak il-kunċert seta' jgawdi minn serata sempliċi. Minn dakinhar Voices kiber, però l-elementi ta' dak l-ewwel kunċert baqgħu l-istess.
Sirt naf fuq il-kor meta kelli xi 14-il sena, kont mort narhom u għad żgur irid nieħu sem xi darba u meta kelli xi 16-il sena mbagħad ħadd sem. Kelli partit ta' solista 3 darbiet li ħadd sem. L-ewwel darba kantajt duet, dejjem duet kelli, kantajt duet ta' When You Believe u mbagħad f'2006 kantajt Time to Say Goodbye u f'2012 I Dreamed a Dream. Time to say goodbye, L-iktar esperjenza memorabli li kelli Voices naħseb l-aħħar edizzjoni ta' Dream a Little Dream, meta kantajt I Dreamed a Dream ma' Annalise Samut u għax bażikament jiena musicals jogħġbuni ħafna u Les Miserables naħseb il-musical favorit tiegħi u I Dreamed a Dream mill-musical Les Miserables u kważi f'kull konċert kellna standing ovation u n-nies vera kienu ek, naħseb kulħadd kien touched ek. Is-sabiħ ta' Voices huwa l-fatt illi għandna 300 ruħ illi qed jagħtu l-ħin tagħhom b'mod volontarjat. Flimkien naslu għal dar kunċert li huwa tant popolari mal-pubbliku Malti. Il-kunċerti tagħna jattiraw pubbliku ta' 14,000 ruħ. Nitkellmu 10 tiem b'1400 persuna f'kull kunċert. U l-flejes li jinġabru ħajtqasmu lill-organizzazzjonijiet li qed jagħmlu tajjeb lill-poplu Malti. Il-kunċerti kibru minn kunċerti li appellaw biss għall-ewwel għall-familjari ta' min jusem għall-udjenza iktar nazzjonali. Aħna nħossu responsabilità kbira lejn dawk in-nies kollha li qed jipparteċipaw Voices, kif ukoll dawk in-nies qed jiġu jarawna. Verament li naħdmu tant biex intellaw dar kunċert, però r-realtà li l-messaġġ li nippruvaw ngħaddu huwa dak illi kull persuna, kull individwu jista' jagħmel xi ħaġa l ħaddieħor, jista' jgħin b'xi mod jew ieħor lil ħaddieħor. Wieħed mill-aħħar proġetti li finanzjajna kien flat ġewwa d-dar Mamma Margherita mmexxija mis-Salesjani, din residenza individwu li jista' jgħix dal-post imma jkompli jfittex ix-xogħol jew jkompli jistudja u jkollu s-sapport li tant għandu bżonn. Dis-sena ħdimna ma' l-istudenti tal-MCAST li flimkien magħhom ħdimna fuq l-image ta' Voices, l-artwork li mbagħad iwassalna wkoll għal biċċa importanti kbira fil-produzzjoni. L-isbaħ mument għalija hija dik il-ġurnata meta inqasmu l-flejjes lill-organizzazzjonijiet. Intuhom dak iċ-ċekk biex huma jistgħu jagħmlu tanġid. Jiena naħseb illi il-Voices il-futur tiegħu huwa illi iżomm dawk l-elementi illi huma tajbin, illi huma l-elementi li jiġbru n-nies, li huma kif semmejna il-volontarjat li huwa li jittella kunċert ta' mużika popolari ta' livell għoli u li żomm is-sens ta' karità. Il-kunċerti ta' Voices ta' din is-sena għandhom it-tema Heart and Soul u ħajtellaw f'dar il-Mediterran ġewwa l-Belt f'Ottubru li ġej. L-appell tiegħi huwa illi tissapportjaw dawn l-individwi kollha li jiffurmaw il-Voices, ma ninsewx illi apparti l-kunċert li ħatiġu taraw, il-flejjes kollha li ħajinġabru dar kunċerti ħajtqasmu lil organizzazzjonijiet varji.
U bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, grazzi ħafna lilkom it-telespettaturi tal-li ġobkom issegwuna, nixtieq nfakkarkom qabel ma nagħlaq sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Mediacast MT. Jiena ma tfadalli xejn li narakom bħallum ġimgħa sa dan it-tant, ċaw ċaw tislijiet.